yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu arafa'arraa gara muzdalifaa dacha'u hoggaa isaanii dirree arafa'aa dhaabbatu takkaa jiru aduun seente arafa'arraa gara muzdalifaa jigan yookaa dacha'an maghriba arafa'atti hin salaatanii kanaaf jecha maghriba ishaa'iidha wajji muzdalifa'atti salaatuu niyyatanii arafa'atti maghriba salaatuu dhiisan kan gara muzdalifa'aa yaa'uu malee waan biraa hin dalayne duuba hoggaa muzdalifa gayan maghribaa fi ishaa'ii walitti qabaniiti wajji salaatan hoggaa arafa'arraa gara muzdalifaa jigan zikrii fi talbiyaa qur'aana qara'uu du'aa'ii heddummeeysun akkaan barbaadama akkasuma takbiiraadha fi tahliila godhuun ni barbaadama kunoo akkana je'anii لا إله إلا الله والله أكبر معناه إساء ربي ملي ربي براهن جر ربي قدته قلته جتشو أمس هقا عرف أرى قرى مزدلفة يا أن دعائي أسديم تتنا جئوت غاري إليك اللهم أرغب وإياك أرجو فتقبل نسكي ووفقني وارزقني من الخير أكثر مما أطلب ولا تخيبني إنك جواد كريم آمين معنى الإساء يا رب أنقرك تنهملا سنخجيلا هجيتي narraa qeebale narraa jaaladhu waan gaarii na qunnamsiisi hajjii tiyya tana keessatti waan gaarii kan waanan ansi kadhe caalu naa kenni yaa rab nan hoongessin ati arjaa kennaa heddummaatu aamin wanni beekun nurra jiru muzdalifaan arafa'aa fi mina jidduu jirti kiiloo shantu isaan jidduu jira hoggaa arafa'arraa gara muzdalifaa deeman suutuma akkuma aada'atti deeman haa tayuu hoggaa karaa argatan ni saffisan hoggaa muzdalifa gayan odoo meeshaa hin hiikanne maghribaa fi ishaa'ii salaatan duuba achi bulan ma'naan muzdalifa bulu'u eega wal akkaan yookaa cinaan halkan iidaa dabree achitti argamu odoo hanga liphiidhaa takkallee taate odoo keessuma dabrullee taate ammoo yoo akka jennetti muzdalifa buluu baate takka odoo halkan wal akkaa hin gayin achi deeme kan odoo salaanni subhiidhaa hin gayin achitti hin deebi'in waa qaluu qaba waa qaluutu isarra jira haa tayuu odoo waajibni muzdalifa bulu'uu yeroo xiqqoo eega wal akka halkan iidaa achitti argamuu tayuu
odoo waajibni hangas tayuu wanni gaariin achi dhaqanii galgalarraa hanga subiin gayutti achi taa'anii subhii salaatanii hanga aduun bay'uu dhiyaatutti achitti argamu. haa tayu odoo waajibni muzdalifa bulu'uu yeroo xiqqoo eega wal akkaan takkaayuu cinaan halkan iidaa dabre achitti argamuu tayuu wanni gaarin achi dhaqanii galgalarraa hanga subiin gayutti achi taa'anii subii salaatanii hanga aduun bay'uu dhiyaatutti achitti argamu. duuba eegaa subhii salaatanii bakka mash'arul haraam je'amtu dhaabbatu achitti du'aa'iidha fi zikirii godhu bakka mash'arul haraam je'amtu san bakka ol fuudhamtuu alaamaa diimtuu qabdu dhaabbatu ammallee iidaf jecha halkan keessa dhiqatuun ni barbaadama ni jaalatama. halkan iidaa kana ibaada'aan jiraachisuun akkaan barbaadama. du'aa'ii halkan kana godhatanirraa takka hunootan اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله جوامع الخير كله وأن تصلح شأني كله وأن تصرف عني الشر كله فإنه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به إلا أنت آمين. معنى نساء يا رب يا واق وننسي خطو بكن أما جرو تنتي وان خيري تاي وان تلتو تاي هند ناكنو أما اللي وننسي خطو وان haala kiyya ta'e hunda waan dubbii tiyya taate hunda naa tolchuu waan balaa ta'e waan hamtuu ta'e hunda narraa qabu yaa rabbi waanin si kadhe kana si malee namni dalaguu dandayu hin jiru si malee namni waan san namaa kennu hin jiru naa kennu aamiin. dhagaa torba kan guyyaa iidaa boolla sadeen mina jirturraa boolla aqabaadhaa je'amtutti darbatan muzdalifa'arraa guuratu ammoo dhagaa boolla sadeenittuu guyyaa sadeen iida boodaa darbatan bakka muzdalifaa hin tayinirraa guuratu'uutu irra caala. dhagaan kun hanga mataa qubbeenii yookaa firii baaqila'aa baaqila'aa tayu sanirra guddatu'uu fi sanirra xiqqaatulleen ni jibbama. dhagaan darbatan cirrachuma odoo hin caccabsin hanga firii baaqila'aa gayu tayu ammoo dhagaa gugurdaa xixiqqeessu'uu jecha caccabsuun ni jibbama. yoo dhabni godhe malee haa tayuu dhagaa darbu san bakkuma fedhee yoo fudhatee darbate ni gaya
yoo masjida waqfii keessa hin jirrerraa dhagaa san fudhate ni gaya ni jibbama malee ammoo masjida waqfii keessa jirurraa dhagaa boollatti darbatan san fudhatuun haraami ni dhoowwama ammas bakka najisarraa fudhatuun akkasuma dhagaa namni darbaterraa fudhatuun ni jibbama